Ka Village Dorbar Secondary School Light Mau Siang Sora, haka kendai teri uyayang arhaja arpusan kala raki ya kejing dap san post nam kejing ya lenti na 12 seng ya ka house nam kat kendai spa nyopsan kabala long ru hapadang kiding pen kiang ki babun. Haka jing lang haka ni kasgi lawan banya don lang daw Dr. Ricky A.J. Singkon UMP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kumu Kongsan ubat tita Starwell Khan MDC ke Sora kumu sembut Kongsan kibor penyat school kibor senang kidekhat ke school managing committee kinohi kai lem ki kena school berim bat bementa nalor kinong syong senang. Nakaliang juga skol kala ai tiru yak dorkas syau Kongsan bot sembot Kongsan da ke jing kmilanti bekin sim kia banyarap lem na ke benta ke yeng skol bat ki wei pat ki jing don kam juga skol. Lapan syong kon ya ke ngi da ki jing shat bat ki jing rai na ki kena skol na lor ki program baper. Aku katak mau juga jing rakhe jing dap san post nam jong ke school kan bat I guest of honor in here in Popolo mo Kongina ay ka jing etap tilang baro ka dorbar snong kalai kren hak snem khak ndai spa nyok saw ya ka jing don kam bandonno la ka jong ka school nani ka snem puli nomor 4 na kinok song snong kidak sadin hak liang ka jing nang jing start ban sei ne penmi kiru start runang kiban sekri yak snong ka thau bat kari ka jaj ban riu na po chongka kumta hak ka dorbar kut snem ka ba art way terek ubnai ba art hak ndai spa nyok san kalarai ban pleno ya ka ME school hak siterek ubnai balai hak ndai spa nyok san ban kerpa di kinok song snong baki dei ban aje rap ya kinong hikai kat bakila kabor na kidaw bumla kiar omla ban ple kini ke school hak te terek balabu nrei la pleno ya ka hak ndai terek ubnai basaw hak ndai spa nyok san haka dorbar kusnem kaba laitrik bunai basaw hak ndai spa nyok riu ka dorbar klajiet batung ya kini ki member school ME kita kelong kumni harum ilit noran kumu presiden iba Cornelius kumu sekretari ilit Bronel Khongji ilit Siburai ilit Fron ilit Franskius ilit Jossing ilit Bilshan ilit Prim ilit Pliwell ilit Sophie ilit Fral ilit Duet Singh ilit Coral bat ilit Flong bat napneng hi kini baro de stang iba B Cornelius ibalong kum uskatri SMC balajet kum tau uskatri beningkong ibadang don kat hadu menta bat ibadang sekri yang school bat kat hadu mentar idang long member jongka managing committee bat ngat penitu iti ide ni bosong apo kendong Inoy kai beningkong jong ka school ilong ilit dranon long room bat ka jingsiu kalong santan ka sibnai nrei hak dorbar kut snem ka basiterik bunai ba ar hak naspa nyuk nyau ka dorbar klarai ben kritiu telop ya ibabu dranon long room sia ka arf santan ka sibnai te kani kadai ka khana lengkot ka bawan naga jing pentre na ka dorbar snong te ngan pule pat ya kani ka khana kaba bnia kaba lapkre da ka school managing committee jong ka village dorbar upper primary school Light Mau Siang Sora ka khana tang sipang kajing sedang bat kajingya lenti jong ka village dorbar upper primary school Light Mau Siang Sora ya ka village dorbar upper primary school Light Mau Siang Sora laseng da ka dorbar snong hak snam khak naispa nyupsan Barlawan planning kong ya ka kandai tarik April khak naispa nyupsan dai late Prof PG Marbanyang ba idang long education minister jong sarkar Meghalaya kani school kala kenjo mentahi kesngi sya kesan posnem hak jingya lenti ke jongka kabla poisha momer hak bakalayo rakhi ke jubilik siar kabla mentahi kesngi kandai tarik April ar hajar ar pesan
Ya ka ying pelong school ningkong la shiwa ying beriu hadu saus nem kata nadu usnem kakandai spa nyupsan hadu usnem kakandai spa nyupufra. Hadu kasan snem kanti la jupan not pelong school no ying school Ramakrishna Mission LP school nadu usnem kakandai spa nyupundai hadu kakandai spa kandai puar. Nadu usnem kakandai spa kandai pulai te la pelong school no hakani ka ying school la jong kabalayo jingrap nakibor sarkar kabalong lai pufra hajar tingka Badia ke jinglot ke bakambol mentei ya kani ke ying school laplut na kapon jong snong rengkat ba ke jingyami ya trei pai ba jong kinong shong snong nrei menta kani ke ying school barim kamlong shu namar bakala jaw ba somtor ba omsim la penon kam shu namar katei gadao ti kadai kani hi ke batho ya kani ke kerteng jong ke school kadai ka ying school ke bala long school kabala yo jingrap nak sarkar ba dak bala penmi bar bala pendeblu dak ke jingya trei lang pai ba Ya ke yingsa kinoi kai school ru lairap daka sarkar ban pendep ya ke pasa layami dak jing trailang jong ki member jong ke managing committee. Mari sedang ke school latung no kai shiwa argot nrei bedang dunang kapon lahap pensange no iwei penne no stange iwei. Kata kalong tang ilet bobudral no nongrum hapo ke jinglong sherman jong ilet ba no ren nongrum ba jinglong secretary jong iba B Cornelius nongrum. Lasiu tulom nengkong hakador arsan tengka shibnai marwei Ya kapon school lapmi da ka bayasay sinyang kharat ka siyeng habro shisnong balai nang ta la shubei jinglot bei dak snong don tengru ka bujuyo lum nak jingai subha jong kiwei ki a lawan pe ningkong ya kane ki ying school da lead ba arpasa menba idang long deputy inspector of school Shillong hak Southrik January khak naspa propway tangmari dak wan pe hima I hak ujoi hi snam kane school kalayo atat ya ka permission but ad hoc ran sarkar Bat kepala terikam nadu besitrik Jun khak naispa propo. Nang ta ter ke school kalayo kran baik klem sange issue balanang penhe rucan man la usnem bat kani kalong hapo kechinglong sherman jong ilit Bronel Khongji bat jinglong secretary jong ilit Pliwell Khongsit. Kani school kalanang yo rubun jat kikran na ke education department kunthop nadu katulop nong hikai school fee compensation scholarship textbook run buy uniform excursion furnitures Ingsa no hikai school playground sport latrine na block border area bat kwi di. Lawan naudet ia kini ke school la arsin habro arsin omsim don jingduna ie hakawat ke ba arsin layo jingye ka jingero naki auditors. Ke school ni kumbang yo sngau. Kadon kai haga jingyale. Kad barang im hingi hab yale kadon kapor ba wanra ke ba agi jingkemen kadon kapor panginduk ke jingkemen kumta ke kumka julang ka jingim kani ka school kalong kumta nrai kat bangidangi ale kat banginang yaine inak persiang kani ka school kanang ya chaprang kanang kio chaprang imdon jing atatien ni kata namar hakani ka perthai ngimla ban like ka ban lek cha school ban yo kata ka jing puli Benang kathok katar ki kam komputer bat ki badan kam bang swa bangin lek ban sedang ban trei te ngas ngau kani ka jingdap jong kani school san posnem kade ka jingkemen kaba hadu kata-kata kepala ban ajing kemen bukan sadap du cis pak snem kana kam biang kembang ilayo ngau menep ajing sedang dong ka kade tang bilik darban ME school Menta kala poi ceduk ke secondary school, kila boru ia ke nursery school, tegala long ke complete school. Habang asngap, ya ke history, kabala puli, da I secretary jong ke managing committee, kalalong ke bajrong bat ke basani bha, ngala perkhat, ngong saka eipat ngi ke badadin ini keren. Badadai haji ngeseng laong badai ban syuong ben amen. Namar kalabatai sanilut. Ya ka jingya lenti ke jongka. Ya ka diga snong, ya ka diga school ke jongpi. Bat pilai kendu sibun ki jingye. Sibun ki jing tenju, ki jingye le. Ha ka jingya lenti. Ke jongpi jongki diga san proteli ki senam. Hoy kalong ka badai bangin rakhi ka San Posnam ngin rakhi ka Golden Jubilee
Mereka kebangadon ban ong hakani kapor. Pat kabangin le nang ni syakmat. Hoy kadai kabadai bangin kan mau. Yang itu kinong seng. Kibastan aga snem khat kandai spa nyau pusau. Kibala seng ya kadai kaskul. Kadai kajingi jengai kajungki. Bawa lale si kim don ya kajing nang jing start. Henry don ya kajing champagne. Ban seng ya kadai kaskul. Nakamanta kini ki long din kijungi. Sultanat bagani kaskul ru kalasay. Shibun. Ki kraw perkat. Ki resta. Ki balapas ki kerdan ki paper. Kumbang ilanyo mana. Yai ba sizing hormai balong way na kisok peni jong kani kaskul. But kani kaskul ru kalapan paunam ya kani kasinong. Nakuha ba niya through EMP. Bagani kasinong kalong kasinong ka bakampaw na. Naman na kani kasinong ila seiru yaw nomi khmat jungi. Hagisnam ki baladep tadi liat Dr. PW Khongji. Kani kasinong ka donru ya kasaka jungok kai perthei ka bapaw na. Kabangiong kapak mau do nud. Bapindalet aga ti kapak pini I ka dur jong umau ubadong kumudo nud. Bakari kasinong kalabun ki khana hakaba 8 paunam ya kani kasinong. Ngisul kumen mengedon lang hakani kapor bat pi. Balesi kalong ru kasin ka baningkong. Banginyo yaw MP banwan yu kejat. Hakani kasinong kacungi. Ngilayo bungut ki MP kisnam ki baladap. 4 judon koit lesi UMP banwan yu kejat halaj mausiang. Nel adam na. Nataray 4 dah. Nilong ki badan bok. Bangiyo UMP wasmat basting mo bapaw bangiyo hagani gesngi bani adon kat bangi. Kani kajingdan jo gini kipat ma doktor. Kadi kajing khmi lenti ya pi. Kadi kajing kwa bani ya pi. Yang ale tem lele nama belaju I dengung si dengung di suju. Mereka kajing wan jo kili kipat ba agri gesngi. Kadi kajing kwa bani I bani snow ya pi. Bat ngakermen. Ngada kermen. Bat ngada bandru nagaliang kasonga. Bapin sobha banle nakabantakan ni kaskul. Na kwa panshu kren haki lai tuli kimat. Ni don hangi agani ka por ka manta. Kadai ka daw ba namar jong kitu ki lit shwa hadin. Kita ki berang ki khmat bat ki bai. Ki berang ki score bat ki bai snow. Ya ka jinglong jingman jong ka snong ka tha. Dei namar ka daw ka mat ka baning kong ka mga kwa ban kren ni ka por ka long. Na snow ka di ka por ka ba biang tam. Ha ba kum ka ni ka por bangi pan kre. Ya ka ni ka jingdap sanpo snem jong ka school. Ni so ba na yu play. Nagabanta kito ki long din man din ki jongi. Ki be don banta. Ha ka ban sdang ya ka ni ka school. Shisha la damdei nakadaw jongki. Ngamtep lakan don na em kabakum kani kaslem kabak longa jingkar khu. Yagi khon gikti ki jongpi. Kabasay mo kumya kini ki rurangba. Kiba pau. Kiba don hangni kiba let no. Kiba nakani ka snong. Lengba kani ka school pilapan mi. Soban aingo yublay. Nagamenta kita kiru rangba ani kat kibai don benta hakaban sedang yagani ke school tangi wei I bangapo yaga jingkali namtep boleh bagi sedang na pedeng kiwei quick school ki banglalet kalong ki sedang nadu ka low primary
nang ta upper primary but kum ta secondary high secondary but let's say college reha kani ka school ki sedang baik na pedeng mo ki sedang baik na pedeng tengam tiap ka ka daw Bagadan ka ramp commission adu class 3. Okay ta namar bagladon ka we ka school jung ram krishna haru class 3 na kum ta kita girelong ba ki snow day ban sedang na pedeng te kidon naga jong kajing start kajing champagne ka jong ki bikile kumtu te kamat ka ba har pa masrowan ai kuble ya kini pat ke bayai beteng ya kajing ya nanti jong kan ka school nado kinong ilam juga snong president secretary manage jong ka school managing committee bat kumjo oi kinong hikai ke bedon banta ya kaban pentulun ya kan ikajing yat nanti jong kan school nakaliang gajong ang subonong kule shibon ba what happening jong kajing ke ba pia kendo ha gajing pentulun ya kam ngotho bangatip shy ban penyat ke school happening kini kisngi ki por ke manta kamlong ka besuk let's say abadon tangko ke school ka khamsuk Ray habadon sa Shibun pat ki school kamlong ka besuk kajing khun kajing le kada ka competition kanang jur hagini gisngi to kum taw ban penne pensa bat ban yalam ya ka school nang ni sakmat kamlong ka besuk kum tanga snow hagani ka por ban ai khuble yakini kinong penyat juga school ke buat hapdeng jong ke gajing ke ba phia kendo ka ba philapan snow daging tho philapan snow dagi ktin ke jong phi nado I chairman itu iba ki ba kren iwei hedin iwei ki pan pau ye gajing bat haga perthei hi ngim la ban lai na gajing mdon mono ki ba don hangi ki ba nong mdon jing lagalong shimat lagalong ka snow ka thao lagalong ka school kijing nginya kendo bat kijing ki ba nong khrao nginya kendo ki ki por ki madang wan ndai dei tang kita ki ba next scam ki ba yai next scam ha ki nongrim dei tang kita ki bala ban job bat nagani nga pois ka mat ka balai ban ka bakhadu nga pet ya gani ka school ngalalet akam kat to kan net liki school ki ba khot sya ka bakum kini ki jaj jingelang dei tang ha gani ka school ka bangam yu I ya kata ka moto lani kata ka tin phira lani ka mga kwa ban khamban hi kata ka jing I jingai ka vision namar ko maong ru start habam don ka jing I jingai kari ka jaj pen riu kan sa suja rengai ban mdei tang ye kari ka jaj pen riu wat yo briu shimet ru la dengim don ka jing I jingai nang ni shanungin le nang ni shanungin poi nganong e phi haga bakum kini kisngi ke por kalong ka ba ethan bangin ya ka perthai ladang imtip shanoban poi dai namal kata kan ka mat ka balai ka banga kwa ban let's say bangan kren haga ni ka por kalong amdei tang ka managing committee jung school nai ka dai nga menta jong phi ki kme ki pa ka dai nga menta ki khna ru jong ni ka school but ya boro ke bedon benta nado kini ke baju no senyang shaga ni ka school nang ni shanungin le na snow kalong ka eke gimngin haban bo ijing kali bangak snow bakalong ka por ka babyang bahkan ka shisnem ka bangin rakhe ka jingdap san posnem juga school ai kan long kum ka competition nagamanta ki khna nagamanta ki kmeki kpa nagamanta kinong hikai nagamanta kinong song snong bakin perkhat nang ni shano kanet ka school kata nga bo akamat chongpi namar dangim tip nang ni shano bangin le ho kini ki san po tli ki snem ka jingyat anti lobyang nre dangdon shibon pat ki jing duna dangdon shibon ki jing ki bangin kendo tede namar kada kata nga snow ban nga khot yingi lang ka ni ka por ai bagani ka shisnem ka ni ka shisnem kabang niya siyong, niya perkat, niya merjumot, niya khotlang,
ngiak banya perkhat nangni saka epat nangni shanungin le saka epat nangni shanungin le ngiak banya perkhat nangni saka epat nangni shanungin le saka epat nangni shanungin le Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya